Hello everyone, welcome to Pambatheka Mancuza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week kwi-Smoke and Mirrors kusukela namhlanje mhla 18 August 2025 kuya ngoLwesihlanu mhla ka-22 August 2025. Namhlanje ngomsombuluko mhla 18 August 2025 uThandiswa uzohlala nesinqumo sakhe asithathile. UVirginia noPhakathi bathatha i-relationship yabo bayibeka kwelinye izinga. UJackson uzofeka ukugula uku-avoida uMartha. uLihle noKayise bazoxolana bese beqhubeka nebhizinisi labo. Kusasa ngoLwesibili mhla ka-19 August 2025 uThandiswa uzoziba uZwelethi ebefuna neklinikhi yokukhipha isisu. Phakathi noVirginia bazoqala ubudlelwano uMartha ngalana ebebuza ukuthi uPhakathi uzokwazini na uku-afforda uVirginia. uPhumlile uzodla ama-space muffin kaLihle noKayise engatshelanga muntu. NgoLwesithathu mhla ka-20 August 2025 uJackson ufeyikha iphobia ukuziba uMartha nesicefe. uZwelethi ufuna ukuboniswa nge-relationship usakhile ngoThandiswa. NgoLwesine mhla ka-21 August 2025 uMandla noPhilile baphoxeka uma bebona ividiyo yabo benzisa okwabantu abama-stranger esontweni. Kuze kusolakele ukuthi ama-muffin lawa abawadlile abanama-drugs. Ngalana uKayise uyaphika. NgoLwesihlanu mhla ka-22 August 2025 uKayise noLihle bazozama ukuqikelela ngendaba yama-muffin abo esontweni kodwa bangaqikeleli ngokwanele. Okuyilapho ibandla laqala laba-high uKayise wavela watshela uFanyana yonke into. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell no-subscribe noma ushiye umbono wakho. Bayo.